Poslije ako se bude prenosio onaj praznik 25. novembar, onda ću spojiti jedno 3-4 dana, tamo sljedeće neću raditi. Ili ti hođa ne radiš za 20? Kad je, koji je 25? 25. ti je ban 24. novembra. Nedelja ako se bude ako se bude prenosilo na ponedjeljak, ja mislim da se neće raditi. Ako ne bude, onda jebati ga. Ajba, jesi završio jebot. 13-2. Hã?